Weru TV. Kukwata ogeni kiri Nteto chetu cheru the Ithatu. Unimbitagwa MAUREEN KINYA mwana neto mathitho ni Cindy Karuitha. Hamona Nteto iria nkureterete ni akari gutariria muthuro nyuma ya maitha gutiga baia mburi nkuruki ya 60 ntere cia Kinanduba. Abiashara bachogoria kuga ne bagukinyirwa gukinya kirore kandarathi enjeru ni thirikari ya Gavana Njuki. Motumantu ethingia kuria CS Lentore kwewa kanya gutamburukia thoko ya miraa. Attorney General JB Muturi kuria Raila Odinga kwethirwa agitia wamuri wa koti. Murimi umwe kuma ntere cia Kinanduba Igembe North na tigia gitaraga Thaa nyuma ya maitha kwithukira nja yawe na kujukia mburi nkuruki ya 60 bakiaria na muthuro jo munene akari ne borotete mubunge wa gicigo kiu Julius Taitumu bakiuga niwe umami torokeri mantu jege ukaria onde maitha jetete na mbere kubagia thiri batione kinogoko. Marion Karugi na ariungirite nja eje na atuthuranira riboti eje. Ninkana thene andithia ntere cia Kinanduba wandini atubetwe kiongo icio ne bunge kia Igembe North na ra maitha ya ndithia ya reithukire nkana theye na wetana ndithia irani mburi na ngere nkurukia 60 na utiakari uwatine bunene kintu the mwanusu tukuge mantu yao kama na yange yonthe tukumete araura tukibundu jambe kuringwa thathi umuntu aitayo wawe antu bareyire batonya ende utenye batonyere bautha ito kwaguka nende bakiuka mbori uti muntu rareria na utumba kumenya ntu ba ntu tutetere to nei bana baringire bunduki na umaringire bunduki au nange na nosende na naringire bunduki sende ende iro bagoringa bunduki ro tatorokere totoroka iro bangu gumre nyumba banjire itanga mabati Nimpithukirwe kwirikanira karire mathaka thomba utethi wa mabisa ba ukari buti kuonekana unturi uba kuromba minister wa ukari bondene na matura kithure kindiki na mubunge wa Julius Taitumu utiira ukari ni boy kwa bukwana na nkuluki ndethia cio irereyerwe ni kuthiatura na usokwa nontu nicio werigiro bo antu batikire modana nawa bakita ngamrango yona bakuna ngamarenji lakini response security anwe very weak kwa tu kotiba tutethia twaria munkantu barawire mbori bachuiriri watu ilele life baraita buruma ngaba dilegilia ndega tukuromba tukitha minister wa internal security minister kidike atu ilele bwana aria ku save this situation no tukuthema kuria maisha ya very hand tukuromba nge mheshimiwa wetu Taitumu ade ko chitikithani antu baba borona ntu baba ite tisho ge antu bako wetu uterethia mbori kangambe endeka tukwaia kenda tuinde twanjiria kuiana na mburi kenda tumeosa wayo mamunga watu Taitumu ado thenana amba barere rona ba kenda tiga tatorokera bakitura pio beri nju chini ya tomanga ichokwe na bagerie batugithani bundu je KPR yita mbijo kinya yele turi na chao nikenda umba bombe gwarenge tukomba ku resist yajete
Nkiripotera Weru TV kana theni ya Ndethia Teresia Kinanduba Gembe North beta wa Marion Karugi wa KINYA. Abiashara thokone ya chogoria ni bakuromba ngabana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gutonyera na kubonokia njarene cia baria bakuganoka bakubainyiria gwikira kirore kandarathi enjeru kinya kethira bari nengi cia miaka ithatu barikitie gukinya kirore ni bakuorota MC wa chogoria Franklin Mawira na ngabana ojo bakiuganoka bakirionde utongeria bwa thoko bwitite na mbere kubanyamaria Mati Mugambi na kirite kiriro kia biashara ba baraka nyomba jago tokama neja kama ta nyomba jia tume to dimbaoni buge bwaringi biashara ba tauni ya chogoria bara bakaraga ibanda ni birabia kiro thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bagitanaga mbetwa kire thirikari nu bakiugaga ende bakuinywa na agreement yeu ne balegete gutonia na agreement ile ndi nayo ya 2019 ile yale ya miaka ithatu agreement ya 3 years ile expire 2021 na kuma kagita kau tutenenethwa twina agreement ingi leu agreement yeu ne tumiona tekele social media na agreement yule testi katukuregana nayo nonto bata involve mu kiamano oliko bariuga mawiteganirio bara beteganiritie na thirikari nu mwanka wa 2019 mwanka wa 2021 imathirire inya na kuma kagita kubatoro bethirwa bere na mawiteganirio mangi na kwogu maraba kwirwa bekire kirore kagita kabatikomenda na batikomerewa batikunenkera mtu kope enukanayo mtu alejina kibande kiae aleketie na revenue officer either return a license bakina tigwa nayo na au lakini agreement yone tu leketie kumenya ina clauses ile ite gutukenia at agreement ni ya mwaka omwe of which the initial agreement yale ya miaka ithatu nwa wejolirie wengwa kana mbera maito saina no ntukulikia ke ukulikia randule yaku inge ninge na saina na mya randule agitatia nile unkwa kiama geto gikiuganika nyomba mtu aisanya agreement ile ya mwaka omwe nintaumbire kumethoma ndo na miwani ntaina ya kuraira mbona ni bida saina na wenu wejolirie wengwa akena mbera saina kwa guo ni guntega ntegiro ntutega ndagitega atia bagitumanaga ntumwa kiri ngavana wa kaunti nu Muthomi Njuki uraretire murandi wa kubakira bioski kiri tauni ya chogoria bariuga na bateri koja na kubegua nontu ibakumba kwithirwa bakinyirika bakiriaga into bingi utheri muthenyo mwenga ya twigwire kia ota traders ba chogoria tutwile gwitie tukimanaga tuona mwana mujiale wega tangavana Muthomi Njuki eja turutare twari rungu rwa mbao bamwe betwa na thaino tukwaria nagwe ya kuri mwana wagwire kibandani kumeguru kwimana mwankande na agia thina mwanka omde kagirikaga mauntu mama ndina ma our MP kareke mpiuki atikumamenya ngabana wetu Muthomi Njuki obisini yae atikumamenya kwogu ni nkulomba kiumbe kefiti geke kiyagwa kanso Muthomi Njuki ni atonyerere kale kwa mpiuki ni atonyerere mawira wetu eta MCA ni atonyerere gutwika ringi biashara baba bari bagotiga kuria nyomba ino cia thirikari kiugo nontu gutari kioro na nkinyo theru kiri tauni ya chogoria bariuga ende bakamberia kuria nyomba enu na gutikagite muntu karega kumeria kenda bona kana karutarirwa kaguta na iyo skini jietu kabera kala leo twale wakaire na twauga tutiria nyomba no umde twaja na prosinji akuga tukaria nyomba nikenda twere watiri ni kuria nyomba kwina thina tutunywa nyomba kana ni kurega kuria nyomba turegete kurwa maendeleo metu tututiruthagirwa kana tebu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Mati Mugambi Munini wa ngavana kaunti ya Meru Mutumantu ithingia noritie baria bagwitonyithia kiri siasa mitaene gutigana kwa kanya minister worimi na ndethi ya mithikali nturi kanyaga kwerekania thoko ya mira hariuga miario iri kuonekana igicokanirwa yomba gwikira atongeria baba Nkoronjiro ontu buria bugatuma mathina jamira zatigachwirwe Ntaira na Weru kuria kubaterie Mutumane achokete akatha mubango jwa Rais Ruto gutigira kaunti cha Matura ikwethirwa
igotigirwa andu ang'ire ibatere kuthama kuma kiri thirikari nene kiri mieri 6 izite. Muthumuriuki katumenyithie nkuruki. Munini wa ngavana Mutimanto ithinkira na cimiritie na kwithurwa kiuga thirikari nene gukurukira mutongiro mugongo William Ruto na munini wawe na munya minister uri mithekari nturi ibacitanitie muno kwithwa bagitegera kemera na biashara kagitaka batibiri kwithwa bakeregi utati na mibango iji. Lakini tuibetwe president wetu na Kinya deputy president bawete na Kinya minister wetu mheshimiwa mithekari nturi bawete ni baguchwira kemera ketu kya mira thoko. Lakini nende itwambiritie kuibwa sauti itebui siasa ira itoma ikathiria Kinya atongeria beto inya. For example, mithekari nturi ari gurwara ngai amwete kanya kwithira ari kiri national government ofisi yewe ni ofisi ye nene, ni ofisi ya gitio, ni ofisi ya heshima president atwete ya community ya Meru. Akiwa siasa rekonekana gitonyithio thaiji ikimira kia mira ni biri gutigana no nikenda kwa tongeria kanya kagwita ngugi muno minister uri mithekari nturi uraugite na ikirite muno kimira giki na witikia kethwa kigitethia kwa urira tukambiriria kuibwa sauti cie ya kwaria against kimira kietu na gukumia siasa ati ite usuirwa thoko haraka. Tafadhali kambire ya Meru tukaukuma siasa ne tuya kuthukia kimira kietu. President ya kuibwa ito kuringa kelele mithekari nturi no yona yaka tuti ku appreciate ngugira mwathani amwete na national government na tukimenya thai ni ronga ya tutharimite na itukumenya mira yetu igakara boya amabu Mutimanto ithinkia agota mutongiria mugongo mbaru nondu bakuga ngugiria cibati kuthwa ciniki thirikari cia matura iketho ikene guku akiwa ntububu buketha butethire muno thirikari cia matura ntu igitango ikithiraia na kwa wito kuona batwe turi county ya Meru kwina matunda yareo ya devolution na itugucokeria president wetu nkatho nontu rira turari kiri muchemanio yura devolution conference nara Eldoret na ugire ngugi kana mbecha ira cionthe iti nara national government cia devolved functions cionthe ikeya nikenda kethira ni ruji kutiga tuike ruji rura twina ruo ni rwa boreholes lakini irrigation schemes na project cia irrigation na cia dams inara national government ire tureterwo mbeca cionthe nikenda twamua kubwithiria antu ruji rwa kurima twababwithiria ruji twina mbia ciani nikenda antu beto ba Meru bethira bena bia kuria bia kung'ana na twithira twi food secure. Arankurukia murikite rong'ira micetho na kuiba biri kweja bakuthiria Kenya kinoru ikenda kithwa kinogu ni kia kariba Meru. Ni tukuromba thirikari yetu ira nene national government gukirukira ministry ya sports babwithie njuhundi nikenda batuthiriria stadium yetu ya kinoru ire tumirite mbecha inyingi cia Kenya na cia Meru lakini kiani kira gikari kitanenkanirwa kiri Meru county rirare onthe tugwita ogitumira national government department ya sports kai ire cia kiani kira na kwa tuika muno vijana baraba kwenda kwithira bena sporting activities batiomba kurea nonto batina mbecha na muthina kethwa kira biashara ba Meru ju kagitaga kwina micetho ayendene kaunti ya Meru kwa ui kanya getu tubwithia biashara ni twendie miraa ni twendie bia kurea ni twendie irio ni twendie majani chai ni twendie kwatie na tuendelee kuonia ageni betu intobira bomba kuona bakawirirwa bari Meru. Nkiripotera Weru TV Muthuri Muriuki. Ngwataniro ya arimi na biashara ba Meru ni bachumiritie kuregana na miario iria irarirwe ni uria wari MC wa Kangeta Romano Mwito akiorota Moses Linchoron na njuri yawe aria araugire ni boba kurwa na mibango ya CS Linturi na kuya kuthegeia kimera kia mira ni bakanite miario ije ya Romano Mwito na kuga ari umwe wa baria benyangirie mbecha gwita guchwa thoko Djibouti na machiara janjunga ujatironeka Mwankira Nandi ni bakuromba thirikari gutonyera na gutethereria kiri kuonora kwa thoko iji. Dennis Mugendi ena ripoti iji. Nere antu midiene bakiari bakiwa nibo atongeria wa mira bantu achoro na betonga bakiwa nibo machama ni mira oni twira de mutongeria nture
no teo ndaibu antu ba mira bakarete nde bathura chairman o kana secretary o kana treasurer antu bani ambani akora kaba kwenda kuthukia mira through kuwa ibakarete kenda bare ambia ire ikuya kire antu ba mira antu aikinyela arimi ba mira imigambo iji ya MC watene wakangeta Romano mwito ya kumeneria kiama kia mira takio mira union itongeretwe ni Moses Choro itungitwe na kibui kirito ni Martin Mugambi uria ni munini wa mwandiki munene wa kiama ki na riuga Romano mwito niwe abateretu gucokia biuria akaugitho kwirikwo aretere arimba mira agwita nthiguru ya Uganda na Rwanda atumirite milioni 20 cia arimi. Mheshimiwa Romano akiarira se manto ya mira na manto ya union ndi yanke mucokaire ko niaba ya union kimwira atiri na araugire kuri antu betere Congo na bareta Djibouti na antu bau otebwo betheri kuo rendo mucokire ndi mwire atiri no nto we Mheshimiwa Romano nio wari chairman wa budget ya thirikari ya Meru ya Mheshimiwa Kiraito gwesa manyo budget ni wo kulukirie mbesa se mira milioni 20 no ro kulukia milioni 20 nto achoro na gitonga na barabange bare nabo ni betere Congo na Djibouti kuswa thoko ya mira na manto ya baririe bare mire muleko bayotiela Antoana kukia kwethura nibo batumire mbia se mira abo bui uwe wetere Uganda wasoko reta Rwanda ni thoko eri koretere antu bembe we umwe wa bara batumire milioni 20 sa thirikari Meru thirikari county ya Meru. Martin aria athira ati ntwachiro athuri ni akiama tabo arimba mira ba union na buro mano ni baite siasa mira ene kenda mira itetheka aria nkuruki akuromba ministeri mithikari nturi athirikirie kanini karia gatigirirwe kuona thoko ya nthiguru ya Djibouti. Binkwenda kwira atongeri betu ni atiri itubareke siasa nduni Mheshimiwa Romano siasa cia kuthangalania Meru siasa cia kuthangalania manto ya mira ithirwa wina focus imwe ya atiri onde Mheshimiwa Romano ndina njundie yote thiarimba mira na biashara ba mira na njire kanerengi tukiuma kiriji rumene o mira ene na kukungi tariki 26 mweri yujwa inana kalendene kuririkana niyo ntuku ya untwire ya gukungwira gusaga mira nthigurune tayo mira international chiwinde iri bangani tunikia magikomekana ta mira cat community ntuku bakwathiranio antu bakathomithwana kuritano mawega jamira thabu yao bari Amiru. Mukuru Joseph Muturia mubunge otene wa Nyambene bari na mukaririgiti wa kanju ya kurubanjuri ncheki Linus Kathera ni bamweba bangania ntuku eu yathogika thithika sukuru ni amurungenerare mwirigone jwa Ntonyiri ra ndi gari gento atari muno ne buo ntokwa cyana titonga nankia mukuromba kwethwa aina ntakaitano na itekento lakini watu watomero kwa ntolo kana ukaitokorana nio kinywa tiarane ana ibaku utomba kwethwa nge etari na aki ura tu ake mo ana ibaku ye no tora mera kwa mwaro ye basi ana ibaku nebu nto yethana ethero kiro tamaduni bwato mirere kento kenene muno akurubanjori nabo ya bari garu ne njuri no mwanka bature mera ne twana to twaba usiara no ntokuma njuri ko ye to asiara njuri no asiara njuri era kwa tukana ndewe ulikana kanjuri mbere yoto tano ule mweye abutarisio singe chonde cia wana ikothira itieri cha utano ake no yukasia mira watu mira ukaenderia bau ora wakwata ria ukethwa itano ntuku kinyaba kuromba ikirwe karende ne tantuku ingi se gukungwira mantu mwanya tontu kuringa na bo mira ikimera kithiritwe gigitethia mugongo junthe. Pia tunaomba UNESCO ambayo ni shirika inahusika na mambo ya utamaduni, tunawaomba watambue hiyo siku, watuweka katika orodha ya tamaduni zile zinasherekewa ulimwenguni. Manto mengi baratia anto bakala mera batetiara bateatia lakini to kwa namba ya nitae bageta nara chukuru kai ko ingo itetwana lakini ko kwa to chukuru katyo rianto ka ore ya mera wajiara o gailo kanoe. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe,
kaunti ya Meru. Munene wa watho thirikari-ini Justin Muturi norĩtie mũtongoria wa rũtere rũregani na thirikari-ini we Raila Odinga kwa gĩtĩo wa mũribwa koti nene ũrĩa yaugire atĩ ithurano bia mwaka mũthiru biarĩ bia uma na Weru. Ariuga thirikari nĩ ĩtiũmĩtie kwathĩkĩra wĩtua rĩrĩa rĩthirĩtwe rĩkĩgitwa nĩ agambithania kinya ndĩrĩa bakũinyĩrwa kana bating'anĩri nĩ wa mũribwa bona yacokete ugarware rũrĩa rwĩtĩte na mbere nyombe-inĩ ya Bomas gatagatĩ ka thirikari na Azimio no mwanka ruthingatire watho. Munene wa watho thirikari nene niwe Justin Muturi norĩtie rũtere rũregani na thirikari rwa Azimio gũtĩa koti na kũthingatĩra ũgambi bwayo bwegie kĩthurano kĩthiru na ugĩte ti bwega kũrũmĩra wagagia ende kũrĩ na njĩra injega cia gũtũmĩra kwigĩka. If you disagree because of an electoral process, there is no need of engaging in violence. You should never engage in violence because of a dispute relating to an electoral result. There are mechanisms provided for in the Constitution to challenge any electoral result. But at the same time, we must be prepared to accept the decisions that are made by our courts. Na ugĩte kinya thirikari nene nĩ ĩthĩrĩtwe ĩkĩthingatĩra ũgambi bwa koti kinya na arĩa ĩtegwĩtĩkanĩria nayo nĩ ũntũ bobo nĩ bukũthingatĩra katiba na kũreta thĩrĩ nthigurune. Nimeona watu wengine siku nyingine wakisema serikali ya William Ruto that he is not obeying court orders. There is not a single one which has not been obeyed. Even when we disagree, even when we don't like those judgments, but we obey the court orders. We have been obeying all the orders because we must promote constitutionalism in the country. Hiyo ndio kuleta amani katika nchi. Kwa sababu uchaguzi utakuja leo, utakuja kesho kutwa, ukiisha wacheni wananchi waendelee na shughuli zingine zao za kujenga nchi. We cannot be perpetually involved in politics. Norĩtie atongoria bonthe bathikĩre kinya uge bwa aringi kura. Is what we are asking every politician, every political leader, no matter your stature, no matter your history, no matter where you come from, please respect the will of the people as reflected in the electoral results that are announced whenever an election is called. Kagitenio kau nawe akiaria ari Ntere chama cha Kozi Rigathi Gachagua ni amenerete Kalonzo Musyoka akiuga kagutumirwa boboe ni Raila Odinga na kinya kugwatanira nawe guti urutere rwa ikamba rugunikite kumania nabo. 2018 Raila alienda handshake na Uhuru Kenyatta. Hakumwambia Kalonzo, hakuenda na yeye, akaenda akatengeneza deal yake na Uhuru Kenyatta wakamalizana. Project zote alitoa kwa Uhuru akapeleka kwao. Kuna project alienda kwa Ukamani? Lakini nyinyi hata hatuelewi nyinyi. Baada ya kufanyia nyinyi hiyo tena mkamfuata tena mkaamuka na yeye. Nao ametafuta rais juzi. Hakuja na Kalonzo. Hakuna mambo ya Kalonzo aliongea mambo yake. Yes. Hakuna kitu ya Kalonzo alitaja, aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake na watu yao. Heta na mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Amiru tutwire kwiro tutibetu na tutishietu. Okankwinye monyanya okankwinye. Aiwendi. Jumamosi ya tariki 26 Weru TV bakureterete twineshietu mega concert. Are Checkmate Lounge tukungwire Kimeru tumenyane na tugwiranirwe. Tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Idharia Bingeja Florence Karani. Kiana K Idharia
Kirigauro na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na bange ba Weru family. Mukikio mambura wa kethiro MC Mananga atetheretwe kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shiringi 500 wake, VIP ni shiringi 1,000 peke yake. Tumagaritwe ni Weru TV na Weru FM. Utemenyithie mucore, mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati John de jare okwenda na ja idhimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jirajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingere mo kukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Athoganirwa bathatu baria bakuringithanwa na urugi bwa nchobi ndegene watho ni bakinyite mbere ya koti ya chuka kuchokia nthitango kawira gitari Amos Mugambi na Tyson Mwenda ni bakanite nthitango iji mbere ya mugambithania Albert Mwendwa uria withiritwe akibarekeria na ngiri 100 mbecha baribari kana mbondi ya nusu milioni omuntu watho bwa gwikirwa mpene kwa muthuganirwa wa bwana Albert Njoka Kinyabu ni bweza nitwe Sambugaishima no karikoti ne katumenyithie nkuruki. Kawira gitari ura imwekuru wa mubiashara arinkuma wa ntere chanderu nichuka Albert Njoka ura aijikene monota gitari boss amwena Amos Mugambi na Tyson Mwenda bakinyithitwe kotini ya chuka ugorobwa emunthe araba thitangitwe na kuwatikana na nchobi cha michuba muthemba utarimwe license ya kuthondekwa kana kwendua kuringana na thitango ino nchobi nu cha michuba 70
ithandatu na jingi iri mitungini ya kiwango ya chuba chingi 20 yithiritwe muchie kwa mubiashara uju. Kawira Gitari, Amos Mugambi and Tyson Mwenda mnamo tarehe 21 mwezi wa Agosti mwaka huu Jironi Village in Moge location within Thaa County. Mkiwa na wengine wako mbele ya koti, mlipatikana mkitengeneza pombe haramu. Mkiwa umetengeneza chupa 60 na zingine 20 zikiwa kwa mitungi 2 ambazo zinajulikana kama utamaduni Opex beer kinyume na sheria. Ni kweli au sio kweli? Kawira Gitari. Kawira. Tyson Mugambi. Sio kweli. Sio kweli. Bathatu baba ibareganite na thitango ino arabarekeretwe na bondi ya chiringi 500 kana mbia baribari chiringi 100 gwa kiromwe. Nkuruki mugambithania Habart Mwendwa na rutite waranti ya wekirwa mpeni kwa Gitari Boss ura atakomenyekana nara atorokerete amwe na kwigua no umwe wa athuganirwa baraba kubatiri kwigua bari kotini. Athuganirwa babaende bagachokwa kotini Jumatano ya tariki 6 mweri gujite. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Mubunge wa Ekro kauntini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ugite Mwankira Nande ikundi nkuruki ya 40 birikitie kugunika kumania na mukondo jwa mbere na jwa ire jwa oezani bwa kigina kiangafu mwakene jwa 2022-2023 ariuga kwambiriria kiumia twitite bakarekeria mbecha ingi chia kwitakiri mukondo jwa Ithatu na jwa ina akiuga ikundi biria bia ewi mbecha ukabere no baewe okaire kwethero wake bombekia kwethero bakionania uria batumire mbecha. Gikundi 40 kauntini ya Tharaka Nithi biombete kuhunika na mbeca cia ngara kuringana na mujumbe mwekuru kauntini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu ni ati kota ya mbere na yachire ya kunyagia mbeca ino yachire ndi ni ikundi bikuyuriria ara Susan ugite baraba kathingatira mutaratara uro kwendekana bakawata mbeca ino. Kan June gutire mpia tiari na 45 million cia ambassador peke ya MP wa Tharaka kana wachuka kwa mara na 45 million cia ambassador. Nani kaunti yonde nyo kaunti yonde milioni 3 cia magana mana no mpio mwe constituency mwe million 45. Susan akiuga barata yari barumitwe mbeca no mwanka bonanire bura baruthite ni kingo bomba kongerwa araginya no banenkerwa inyinge nkurukira banenkeretwe aguka bere ya siara kugana ngasa ringi bonenkereche ikirendio ngazi ya cukuru ya marioko maingi mweri mukuru kwara irite tangira roje rahethere yo kwarito baingi batie na uniform na kuthimira arito nkurukia 30 ikire cukuru ino ari mukinya boba orite Susani aombe kubathetera ni kingo bomba kuwataga handship allowance. Fautina Labe North, by the way we share the same catchment area. Our teachers tuko na walimu huku lakini batikana kuja this side no to handship in just here kwa kogwe gamba ng'ombe titie handship igamba ng'ombe retoka class find handship ile nengiro kinya constituency yetawe gamba ng'ombe nderu nkwathora ntikwathorana ikenda ntubona boy gamba ng'ombe we komo nkorokia kinya komo kwina something. Bangi baran muthenya goyo bagunikire na tangi cukuru ya Ngunga primary na arambere turaga Susan arathaganwa ana bathatu barabatere cukuru bairi secondary umwe university arana kiao kia mwekurara barira bisi mwanka bariki cukuru garo gono no atagorora mariuko maingi na riria kwaraguo boro handship uchete guku nureonera na mento maku koguo area no madam kwigwo kime consider in a special way ne mona we mama county mwega no gutunjari no ntutumando tutugutwikira tetangirire kugurwa guku ndiche tukiruthara mbici yegana yanda tukanda kugure tangi tariri kongi wadini ya mugaririre gikundi ya kambandi mburi cia area na nkorokie munthe arerekeria nyakinjero wadini ya chakari agurira gikundi kenge mburi wataino ciaria beto milioni 9 na magana 5 itikorekia guthiri milioni 9 na magana 5 nditete raundi yengi lakini milioni 9 na magana 5 anto baina inete milioni 9 na magana 5 chola riri kundi bionde mburi
Nchole na chikundi nyamora chukuru twana tuneta tukothena mbasare. Nchonda gore na chuma chukuru ta mutonga matangi. Mbora go mokona warume go karukere balinga kira tumura chiro moro mundu. Ora muntu ara makoronigira ngo taino moro mundu. Agenda ko ararira ko angathiko mukoyu muntu raichi. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Thaa Bito wa Paul Sako ya borithi nĩchiritanĩrĩtie kũthomithia aritwa 600 baria batete aciari kana mũciari uria wakuire akĩritagĩra thirikari ngugi. Akiaria na andĩki ba Nteto David Mategwa uria nĩ mũkaririgĩti wa sako iji na ugĩte barithithiria ũjo aritwa baria bakagwata max 660 gwitia kĩrĩ kĩgero gĩa KCP gũkũrũkĩra dividends cia aciari bao nongerete ana baba Kinya bakathomithwa Mwanka University batitete Kinya Ndururu. Boniface Mwongera na chotarĩria. Aritwa 600 baraitha bang'ina kana bethe bakwirire bengugi ne polisi ntukona bamukirite uteithio bwa kithomo kuma kirisa kwiria ije kine Kenya National Police Sacco agĩkũnjĩra ũteithio bũbũ mũkaririgĩte wa Kenya National Police Sacco David Mategwa na ũgĩte mwambĩrio na kumireja gwĩta na mbere ũte mũrito kinyo mwentigwa wati thomithĩtue. These are the children of fallen heroes. Wherever they are happy because their children are taken care of by this Sacco. Mubango jojo naju kulingana Mategwa arojo tumira mbeca nyume baita kana na gĩchonko dividends. Sako ya Kenya National Police Sacco ina memba ngiri 71 na kuringana rekondi ciao benotonga bakwe bilioni 48 gaturo mugwanja. Provided our member, we have no duration from when to when. Provided even if we lost our member 10 years, 15 years, but if there is a kid for that family, we support. Provided that the kid will attain 360 marks in KCPE. Mubango jojo naju joithika kire condition ya 47 ende itha naku kuligire mwana wetu gwantore ne tone totethio ntumonerie kinye kere mwana uria itha mamio kana baba wakwire ngugi ne polisi ethurikitha kiro bisine ciao. My mom has been struggling for a long time in my primary education ever since we lost our father, and it actually was a heavy toll on my family. But I'm glad that this Sacco is supporting me in my high school education, and I hope to show my gratitude by attaining good marks in my KCSE exams in my 4th year. It's good so far, and I appreciate it. I appreciate these people that are helping. Okay, reporter Weru TV kumaja kingine ne kliniki mshunyo Nairobi mbita Boniface Mwongera. Gikundi kia ekuruntigwa kuma Nteto linjokane bakuromba ngavana Kawira Mwangaza kubaririkana na kigina kia thirikari kenda bomba kwambiria murandi juria chukethirwa chukibombekia kubatethereria gukiria uturo bwao bariuga guntu guku baturaga ni Rwanda na magita jara maingi bachonaga mbura ya kung'ana untu buria butumaga kinya bakaga maketha jamega kumania na urimi bwao. Kundi giki kia ekuruntigwa kuma alinjoka no kiona abakibachiogu tibo kubatia nonto ibarete ebaba muno no ndi bagwikanira agweru na rende bakuga gikundi ikio gikwenda utethio kuma kire thirikari ya kaunti ya Meru na muno kinya kuma kire mubunge wa ekurutwe Karambu ukailemia nikenda bathi na mbere na kwibikira inya nonto kinya gitaria baremire mendani yao bya kuria bitakura nonto mbura etagana na kwa ube kinyamarani kinene. Ere kundi ke Windows kena ige kwenda kitona no mburi iri aya nawani ninkabana wetu Kawira kana kailemia na tute matangi ngia kuruire ire nampara ire neo na ite kintu ire nakyo na ane twa andre na tware mina mbura ura birathira ngia kuruite kuona kuna nko ngia kuruite kuona utue ikwa batwe ni mpara eturite ku twarimire twanda na into bya ukumande tutona no mbinde ni ntune katukuthera ringi utheri tukire ya wa impara na tuteguminya bitomba kwanda gutue tutiona no mbikono ni twandite na kinya baba tone bya kwandu kibatone nyiba kwanda na bana bakwa lalia twana to turiana to nu to na twana sukuru ndera ruto ito na tone re no mbi twana twesoka sukuru gatene irato kwetakate kuona pisi
ekoro batianirwo uko no watwalia okinya kona miti akere kuno tuye kinya mboira twenjeri tutana ciarwe no tutunyanya rwe tukararera tutone nyabia kuria miakena etaura batu ni omurungu tutura cia bariwa kinya wetheriba kuona maendeleo mangi ta makwenjwa barabara kira kiendekia muno ni kuona kinya roje irokobagana no ntuguntu kuku kinya roje rutikuoneka njere barabara itokuwa ngundi no nto barabara ura twenjere enduno ra twenjere barabara cio tukwenjera ndu barabara ndi nacio nika twahete tutirite tumbo etenya barabara okabanjirene itwenjero ndo inyinge pio no ntukithaga twina ndo inyinge twanda nya masukuma twanda nya makabenji na tukara na tukanyira na ria bawere baturita mitungi mwongo batoyuririe itwenjiri barabara saba tutirarea endre utwina na disability twina gekuru ira nkoropio rwe twira nara ora kuraya kutonwa gwibotarire kinya mantu megie ukuru bwao bakiuga thirikari ne batiri kwithirwa kibaririkana bonthe babakura nontu kinya mbeja cia ukuru batio ciona batu twenge kuru inkoropio na itwarere kinya kwandikwa mbia cia ukuru babeyete kwandika na bare o twandika na tukuripio tukaninya miaka 70 baraua baba kwandikwa anga ni bantu 90 ntimenya ndaithirio ni baturi atwi ende thina turi yako tutita tuoya no thiringi utura no mutu kumale joka gibe north pitan class chabare Minista wa riera Janthi Kurune niwe Soipantuya na ugite mibango yonthe iri tayari kiri uthuraniri bwa kigomano kia riera kiria gikareta mwenthi kuruchi Afrika na kiria kirigiri kuthithika Nairobi kwambiria tariki 4 mwanka 6 kiri mweri twitite augite mwankira nande rais Banthi Kuru 20 ni barikithitie ati bakeza kiri kigomano kiu Waziri wa into ile tuligirite hamwe na mito Soipantuya liwaligwa mibango yonde ya kigomano gya kugaruruka kwa rela kira gikuligirwa kuthithika tariki 4 mpaka tariki 6 mweri tuthiite ni ilikitie na mpaka muthenya wa igoro atongole kibao bande mwanya ni balelithite bakethero bagikinya kile kigomano giki zaidi ya ntungiri 18 na bone beandikithitie gukinya kigomano ni giki. We are very much on course. As of this morning, we have confirmations of about 20 heads of state from Africa and beyond. We have a total of persons registered for the summit at 18,700, and I'm sure right now it's higher because it keeps going up by the hour. Kulinga na waziri Tuya kigomano kikibanganitwe n'ingwatanire ya ndiji Afrika igwatanite na nde ya Kenya na moronto munene wa kigomano giki kwethero gutigira kwino tumiri bwega botonga bwande ino bobo akiuga bugatetheria ndene ya Kenya kile kwilungamira kiembesa ontobla butukite thina nene kire ndiji Afrika. What the summit is coming to do is to say that we cannot continue to just cry and say we contribute the least and we are the most affected. Those are facts that we can do very little about, but what is it we can do? What we can do is to say Africa can come in as part of the solution to decarbonize the world. How? We have untapped resources in Africa, and this is across the continent. We have renewable energy, we have valuable minerals, we are the only continent with available land for agriculture. We are also the continent where we carry the biggest lungs for the world in terms of the forests and natural resources. Waziri Tuya aliga mikakatire gekirwa kile kigomano giki gatethire ndiji Afrika kile kuthire madeni manene mala ikugire na inya nene kuthiria mpaka thaino. We are saying that the financial systems are ridden with unfair processes of how the finances are deployed. There are questions of equity on how the finances are deployed, and it is time for Africa to call, as we call for attention for the world to come and invest in Africa. And we are saying for our critical minerals, instead of exporting them for value addition outside of the continent, let the technology and innovation come here and we exploit them here in Kenya. The statistics are showing us that the debt burden that Africa is carrying currently is that we have a big percentage of countries in Africa that are all going to a debt distress situation. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony,
Rangi wa Kathenya. Thirikari ya Kenya Kwanza ni ambĩrĩtie ndiunga ya ntuku ithano Nteto ya Rift Valley na Rais Ruto erĩgĩri kũrũguria mirandi kathumba ya wĩti na mbere ndiunga ĩje nĩkinyĩte mũciĩ-inĩ jwa Narok ntuku ya Narua arĩa rais arugũrĩtie mambura ja gũkũngũĩra ũndũire wa Mũmaasai nĩyo Ma Cultural Week. Mara ya kwanza, the bull is 350,000. That bull is going for 500,000, weighing 600 kg. UNESCO ambayo ni idara ya United Nations wametambua culture ya Wamasai na imewekwa katika orodha ya mambo ya muhimu duniani kote ambayo inazingatiwa na jamii ya watu wa duniani kote. Hizo game parks, ile mapato inapatikana pale, nimesema mapato inayopatikana igawanywe kati ya county government na national government 50%. Sijui kama tunaelewana. Game reserves ni za counties. Game parks zile za serikali ya kitaifa. County yenye ina host hiyo game park wapate 50% ya revenue ambayo inatoka kwa ile game park ambayo iko katika hiyo county. Tumekubaliana ya kwamba hatuwezi kuendelea kununua viatu inatengenezwa na ngozi ya watu wengine na ngozi ya ng'ombe yetu inakuliwa na umbwa. Ala. Sasa mimi nataka niwaulize, si ngozi ya ng'ombe inatuletea hasara sana? Kwa sababu hata mimi najua mimi ni mfugaji. Sasa hii ngozi yetu hii kwani iko na hasara gani, kisirani gani? Inahitajika nini ndio hii ngozi itumiwe kutengeneza viatu? Na ndio nimesema ndani ya miaka ngapi? 3. Ndani ya miaka 3 mambo ya kuleta viatu vingine kutoka nje itakoma. Tutakuwa tunatengenezea viatu hapa Kenya. Ndio ngozi ya ng'ombe yetu ipate bei, my friend. Ama namna gani? Sijui kama tumeelewana. Na kiri michezo maabisa nkurukia igana rimwe kuma kiri ligi ya FKF ntuku ya Narua ni bambĩrĩtie Moritani za ntuku Ithatu kienine gya Kasarani. Moritani jaza zareza kumenekana ta physical endurance test ni za gutethereria kumbithia mwiri zuti kumbwe ni munoga kagitene ka michezo. There are 3 tires present here. The tires are 1 Kenya Premier League, then we have the National Super League, then we have the Division 1. In total, we are going to have around 600 referees who will be tested. After testing, they will be taken through the normal endurance test of running. From there, they will go to class, do exams, and especially look at the amendments of the game, because as you understand is that as we were finishing the league last year or last season, the new laws were not in place. And so the new amendments are in place from July. And that is why the Federation is keen on making sure that the referees are made abreast of the changes. Going through what we call physical endurance tests, we were running 50, for referees they are running 15 seconds and jogging 18, which is international. The only difference is that assistant referee, they walk only 2 seconds later. It's a very important test for whatever we have gone through today. For a referee to officiate the football, you must be as fit as the players, maybe even more than the players. For today, we have done the physical endurance test, which is important to us. All the referees, both assistant and center referees, I had prepared for this day
because I know in 3-4 days we are beginning the season, so I'm prepared for the season. Team ya Arsenal